Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogilja TV. Moje ime je Stanković Ognjen, profesor Kustos muzeji. Srećan 8. mart svima kao svake godine. Danas pričamo o tome šta je to cvečara i koje su to vrste cveće. Da li je razlika između posao ili eksponata. Da vidimo o tome u čemu se radi i kako se zove cveće. Idemo. Cvečari su ljudi koji uzgajaju, prodaju ili aranžiraju cveće. Reč može da znači dve stvari. Broj 1. Prodavci cveća. Ljudi koji rade u cvečari i prodaju bukete, ruže, dekoracije za svadbe, rođendane i praznike. Broj 2. Ljudi koji gaje cveće. Oni koji uzgajaju razne vrste cveća u bašti, plasteniku ili rasadniku. Naprimjer, kada kupiš buket za 8. marta, obično ga kupuješ kod cvečara. Oni prave bukete, vence, to jest venče, dekoracije za svadbe i druge događaje. Ako želiš, mogu ti objasniti šta je cvečara, kako se pravi buket ili koji cveće se najčešće poklanja za 8. mart. To su sve vrste cvetova ili naziv vezane za cvetove i biljke. Evo kratko objašnjenja za svaki. Buket. Skup više cvetova povezanih zajedno. Obično se poklanja za rođendan, svadbu ili neku proslavu. Cvet trešnje, zove se sakura. Cvet drvene trešnje, vrlo poznat u Japanu, simbol proleće i lepote. Beli cvet, opšti naziv za bilo koji cvet bele boje, čisto simbolizuje čistošću i mir. Lotus, vodena biljka koja raste u vodi, simbol duhovnosti, čistoće i mira u mnogim kulturama. Rozeta, oblik cveta ili raspored listova u krug, kao mala dekorativna cvetna forma. Ruža, jedan od najpoznatijih cvetova, često simbol ljubav i romantike. Uvenuli cvet, cvet koji je izgubio svežinu, osušen ili propao. Hibiskus, tropski cvet velikih latica, često crvene ili ružičaste boje. Suncokret, veliki žut cvet koji se okreće prema suncu. Cvet, opšti naziv za deo biljke iz kojeg nastaje seme. Tulip, prolećni cvet raznih boja, veoma poznat u Holandiji. Zumbul, hyacinth, mirišni prolećni cvet koji raste u grozdovima malih cvetića. Ako želiš, kolega, mogu ti napraviti za ove cvetove, to je to. Ukoliko se svidjelo ovaj video na našem YouTube kanalu Cvečari i cveće, stavite like i pišite komentari, klikite na zvončići, subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter, a na sajtu ogilja.tv.com ukoliko želite da prijavite na website, link je u opisu profila. Respect, bro.